dalam surga kaya hijau dibaca pun intan baiduri baca pun dua ikat ayat sinan himpon dung umat nabi sinan himpon dung umat nabi. Dalam surga namun hayati tempat masjid Adam dan Hawa musad demikian namun hayati kebuka kunci surga tinggi musad demikian namun hayati kebuka kunci surga tinggi. Dalam surga menggantung kandeng cahayamu bebe indah lakonan kandeng menggantung kandungan kalau menggantung putra kuasa Rabbi kandeng menggantung kandungan kalau menggantung putra kuasa Rabbi. Qur'anul Karimnya kalam Tuhan kita pedoman umat Islam so yang baca kitab Al-Quran Allah pulang pahala tinggi so yang baca kitab Al-Quran Allah pulang pahala tinggi. Tiba 17 bulan Ramadan kitab Al-Quran dibuka umum di gua Hira Nabi masanya kitab Al-Quran dipeluluban di gua Hira Nabi masanya kitab Al-Quran dipeluluban.
sembahyang wahai saudara, menyelupa fakihanya. Hansa sembahyang wahai saudara. Allah ni pulang pahala tinggi.